کی آگاداری و بابته پارێزەر پێدار بامەرنی کو بخوا ڕاوێژکارê یاساییە هەر demê vê mijarê ji nêzik ve dişopîne kek pêdar bixêr hatî. زۆر سپاس کاکتر بخیر. Hemû tişt destê te dine ew çi te bixwe min merak kir biraz. Ere ew biryara wa girîng ew tişta. Belê inşallah hewalekê xweş e. Xweş e? Belê inşallah. Xweş e çi ye ev biryar çi ye? Ev biryara ew ku bu ev ecnebiyet ku bi sura amma kul hewlêrê û Kurdistanê tûne xarê diyar ev hemahengî gel Wezaretî Navxwe Berêz gel destê we berhêner pêşkefinek ciwan îne pêş bi wan kesên ku we berhênanê dikin mesela ecnebiye vêca cinsiyayê Sûriye Lubnaniye her cinsiyek bîtin ji her welatekî bîtin vî welatî we berhênanê biketin dû xalê cuda têdane xala êkê ew ku wekû we berhênan wekû berhêner şûl biketin ew dikarîtin îqamê bû xwe bû xêzana xwe bû zarokê xwe heta 18 salî bû dayk û bavê xwe jî. Aha. Zarok divê kêmî 18 salan. Belê. Bes ev bû we berhênan vêrê xalek cuda heye dibît em têk bigehîn ev îqama we berhêner ye. Îqama we berhêner ye yek heta 5 sala dikarît îqama xwe werbigirît. Baş e kek pêdar divê bi çi qasî bikire? Vêca ev niha bêjin me duweda çûm bû vê evîdiyê kir ev kitaba hatiye elan kirin diyare me dît kanalê televizyonî jî belav kir pê ku ev mewzu'a belê rast e hatiye ser erdê waqî û emma rêkarê wê têda diyar kiriye mesela çend sala îqame divêtin 3 sala 5 sala 4 sala dê îqam heqê wan 3-4 sala detin wekû ew şilûva me bû kirî. Aha. Yani mesela li gora pereyên ku pê istismar bike bikire îqame li gora wê tê da? Belê ev zayên çawanê ew pare hatiye diyarî kirin li paşkuyê biryarekê li ser evîdiya Wezareta Navxwe bû berêberatiyet îqame. Ji li vêrê xala duwê me heye Çi ye? xala duwê ew îqama kar e. Îqama kar nikarît mesela 5 salî werbigirîtin amaje pê diketin yek heta 3 salî wergirîtin. Îqama we berhênan îşaretê pê diket ev xwe îqama me heye 6 meh salek heta 5 sal. Ev qanûna îqame ye. Aha. Piştî pê yani ji 5 salan zêdetir tune. Ne heye. Piştî 5 sala bi nefsî rêkar bu nemûne hêşta rêkarekan elan nekirine bez wekû rênmayekan hatiye diyar e ew rênmayî mesela we berhêner e şuqe kiriye xaniye kiriye muhîm zêdey 5 deftera bîtin. $50,000 bîtin. Baş e. Mesela yekî $50,000 xaniyek şiqeyek kirî. Divê milk be ne? Taban ew dê kirîtin. Yani mebesta min mesela restorantekê de perê xwe istismar bike, kafeteryekê de Vêca ew ketbîştin we berhêner ew dikefte qalibê we berhênerî. dibe berhêner yani di istismar dike. Belê vêca wî wextî ka dibît biçîte daîra we berhênan diyara ev biryara hemahengî hatiye dan gel berêberetê we berhêner ew dê kitabekê bûken arastekin ku ev berêze filan kurê filanî cewazayî filan dewleta reqema cewazê ev ye ev we berhênana kiriye mebleğê parê an de. Okey. Kek pêdar pişgîrî teyît. Teyît tiştekî din. Mesela yekî xaniyek şiqeyek kirî 3 sal îqame wergirtin ser wê yekê. 3 sal temam bûn. Belê. Piştre? Piştre nefsî icraat diketin eger ew milik ser navê ma bîtin ya emma ew milik firuş dibîtin mulkekê dî kirî bîtin diçît aynen teyîdekê wî mulkî înîtin ew ê eqda xwe înît dibît ew eqid deste we berhêner ekîd pêda çûna de hebîtin her wisa zarekî nabîtin yani هیوادارین متابعه جدی هبید اف موضوع نبت التجارة او موضوع الاستثمار الشقة بس عقد بنافي عالمي بكن وبتشن اقامة ورجرن وبشتينجي عقد لي ورجرن افا هیوادارین افا ولينيتن ميكانيزم كي تنط بجرن بر بو حقي وان كسر نهي تخارن اويكم مستحقة نفس الريكار دي إعادة كتبة دي تدستيو برهنان بشتي ياخذ دواجي بشتي همو تدقيقة كي اكيد دستيو برهنان شو لاخذ زمان تشتكي دن مثلا يكي كافتيريا كريه خانيه كريه بله لفورما يو ان للجامعه بله اقامه يو ان بله او دكاره اقامه يو ان درباسي اقامه نورماليا مستثمر بك تزاني كاك دل بخين هر بخو اف بابتا زو جارما مجار كريا اقامه يو ان دبيت ور بگریتن اگر کسکی یو ان يعني بنابر يعني مساعداویت کتن اگر کسکی
امكانيتي زيدي 50,000 دولار بيتن يعني اوي غدر حواله خوجي كريا المواطن ديجي كريا اليو ان مايا نابه فورم برنه ويا يعني نظام مثلا يعني يو ان فورم هاتي وك پنابر کوچبر هاتي وداره اللي کار کریه کک پیدا بله پر کار کریه قزنج کریه بله بویا خودی پره کی قاسی 50,000 دلار از باورم اف موضوع دهتا شو فكرن بس في وقتي كو بيجين واقع حال هبيتن كسكي اقامه يو ان هبيت كريبيتن شكو يو ان بي تي في بريادنين بينسا دبيت بشتا دستو برهنا دستو برهنا بيشغيري كي بدته وجا كار دستو برهنا تشاوانين ريكارت بريبرات نشينجي تشاوا ديغال دستو برهنا اتفاقي كان وي وقتي ديشني اقامه يو ان اللي كانسل كنفا اگر يعني فيك هبيتن دايلوك هبيت بينهاندا دكارني اقامه كار بدن اف بريار كانجي دكفا واري جي بي جي كرني اف بريار وقت دارت كبيتن كردستان واقع الحال تشيا هر بريار اقدر كبيت دبي الواقع كردستان بلا بيتن مدي خويا قانوني توافقتن بلا روزنامه فرميه كردستاني هر كاتكو مدوي قانوني توابو او بريت كفته بواري جبا جكرن باش يك دكاري اقامه خويا كار اگر خانيه كري مثلا يعني كسكي الفدري كار دكل سر كار اقامه ستانديه بله دو سباش خورا خانيه كري شقيه كري دكاره اقامه خويا كار درباس اقامه مستثمر بك بله بله ابخو هر وكو مستثمر اگر تقديم بكتن فيش مستثمر الدائره استثمار دينيتن دبتا مستثمر زور احتياجيه كاك بيدر برسا كدن قالكي جرينجا كانجي فيزا ويجبو باسبورت سوريا ورنداين براستي شما كدري دس شما كدري جمد برسن باسبورت سوري نكارن فيزا كردستاني بستين قد سر كارتي كرن بصراحه مزور كار سيرفيشو لي كريا اگر فيزا جيبو باسبورت سوري ضرور بيتن جيبو كومبانيات ماجي زور ضروري يعني كومبانيات ماجي همو براو افلاس شوينيا يعني قالك اوفيسيت خو قبات كنا قالك اجازه خو تسليم كريا باري خو ورغتي تامينات خو ام جيوه دواكاري الوزارة ناخو جناب وزير كاين جافا كي في موضوع اذا بخشينيتن مثلا برينها مثلا على الاقل مشمل هبو برينها مثلا الفيري بو خزانوي ويري بو مثلا دايكويل ويري حجز بو زارو كتوي خيندن هيا خيندن تمام بو نكارت بينتن خو هيفيدارين ام جي هيفيدارين شركات شو كانوا اجنبي جيبهن والله افداني هبي في كم وزير نافخوي كردستاني بريز ريبر احمد كو في برسكريكي جدي البرجو بالضبط اف برياره كيف فهموين راستي قال شميجه هات مراجعه كير اف بريار جناب وزير ناخو زوره مهمه زوره باشا شتكي باشا يعني ابداعك بيشكفنك زور كس هيد طلب كتن قال لك باشا براست مالوي او مالا جناب وزير او بك اف بريار دركتو قال لك كاسين كل في دريب ونزان ويت شب كم راست بله والله في جمال فيدي يك بيجنيار ما هي كاقدر بخين اگر ملاحظه بكي بري چند كيجي رابورتك قناه رودا وتشيكر مثلا ام دعوال وان كسانت كاين افيد فان شولات كان افيد فيتن شولاخو قانوني نظامي بكتن بيكو توشي اجرت نصب احتيالي بيتن شي بويا بري چند كيجي من رابورتك رودا ما هبو هي فيدار مراجعه جهات رسمي بكن وكو كومبانيات بجن ريغا بيدراو افيش جلايات حكومتي هادنا ريغا بيدان نكو مثلا مع احترامات يعني زميلي ويا خلكي ولاتويه سوريا ديشتف نكوي كومبانيا كا قشتياري هي اجازه يجيب سيرفاتشيا شركات رسمي بله شركات رسمي هي رخصتي وان فرمينا رخصتي وان فرمينا اگر روجا غلطي جي تشبيتن او شركه رسمي شركه نشينجي واقامه بيجنه تامينات وان هي الوزارات ناخذ نشن هيك غلطيه كي بكن تشكو مراقبه سره وحكومه چاوديره بسردا پاريزر پيدار بامرني رويشكاري ياسایی میوانی گلکس پاس زور سپاس عزیز برای